Na području Snagova u zaseoku Jeremići kod Zvornika već 3 dana traje borba sa požarom. Gašenje otežavaju nepristupačan teren, suše i vjetar. Požara je posljednjih dana bilo i na drugim područjima Zvornika kao i Osmacima. Na području Snagova u zaseoku Jeremići 3 dana su zvornički vatrogasci gasili požar. Nepristupačan teren i sušno vrijeme dodatno su otežali posao. Vatra se brzo širila izbijajući na više mjesta. Zbog nepristupačnog terena vatrogasci su do pojedinih lokacija morali pješke jer vozila nisu mogla prići. Iako je požar sada pod kontrolom, na terenu još ima dima i aktivnih žarišta. Stambeni objekti za sada nisu ugroženi. Vatrogasne jedinice su izašle sa svim maksimalnim kapacitetima s obzirom da su požari radili u toku noći, da je bilo vjetra, da je velika površina opožarena. Jutros su također komandiri i vatrogasci sa 2 vozila su izašli na teren kako bi vidjeli kako je sad trenutno stanje na Snagu. Značajno je bolje u odnosu na posljednja 2 dana. Ostaje još neki džepovi koji se dime i gdje postoji vatra, ali se prati. Mještani koji žive u blizini nisu željeli pred kameru, ali kažu da su strahovali da se vatra tokom noći ne proširi prema kućama. Iz Zvorničke vatrogasno-spasilačke jedinice navode da je u posljednjih 10 dana povećan broj požara. Posebno težak bio je protekli vikend. Bilo je dosta intervencija, naročito su bile izražene u posljednjih petak, subotu, nedjelju. Tada smo imali 7 intervencija, od Pilice, Đila, sve gore do Kamenice i na kraju zadnja 3 dana, odnosno od subote naveče, traje nam požar na Snagovu. Pored toga došlo je ponovo do aktiviranja, pošto prije 2 večeri je bio aktiviran požar na staroj deponiji na Cepardama, odnosno gore na Crnom vrhu. A danas opet smo dobili informaciju da se tim uvjerili smo se da postoji određeno tijanje, ali nije se vatra aktivirala, tako da pratimo i taj dio. Požar je aktiviran i na području Osmaka gdje je upućeno 1 vatrogasno vozilo. Ekipe i dalje prate stanje na terenu i intervenisat će prema potrebi. Ukoliko se ovakva situacija nastavi, bit će potrebno angažovanje i civilne zaštite. Iz vatrogasno-spasilačke jedinice ponovo apeluju na građane da zbog visokih temperatura i suše ne pale vatru na otvorenom prostoru.